Pentecost program clear to te chibaivek ule katrin Lallawmpuii kania tungkar chunga Mizoram UPC rongbol na chanchin thar clearin ilo ngai thlang u General Headquarters stroi to te rongbol na lo ngai thla masa ila General Superintendent Reverend C. Lallawmpuii chu Ser Chief District INKHAWMPUI ro rel na manpui turin November ni som pahni zirtop ni khan azin chhuaka inrin ni a aizol alo let li ang General Secretary Reverend H. C. Lallawmpuii chu Lunglei District INKHAWMPUI manpui turin November ni som pahni zirtop ni khan mual chuam North panin azin chhuak General Secretary hi ni som panga thochan ni hian alo let li ang General Missions Department Secretary Reverend P.C. Lallawmpuii chu Khothlang District INKHAWMPUI ro rel na manpui turin ni som pahni zirtop ni khan mamit panin azin chhuaka Pathian ni acham anga mamit bial chunga missions campaign anei bokang Reverend P.C. Lallawmpuii hi ni som panga thochan ni hian aizol alo let le don ani General Senate School Department Secretary Reverend B. Lalchan Himachuan Marchak District INKHAWMPUI November ni som pathum le ni som pali pathian ni manga durtang mel nga kaushana nei tur manpui bokang General Missions Department Executive Board chu November ni ria thochan ni khan Mizoram UPC Conference Hall a an thukhoma Mizoram UPC Executive Chairman Upa C. Lallawmpuii atelpui General Missions Department Chairman Upa Soilira kai shoi meeting a hian kumsang ni somni pahni budget ro man ani a General Missions Department manual siam chatngai endik tu turarwa 10 rotna anthlen chu thlir hau ani boka kumtopa Mizoram UPC Executive Committee a ngai to ali atan chhop chhwa turada ani hengba ka hian ministerial license renew chungchangte field changchanga malak na tur poimo tak le General Missions Department nuaya thoktu te ham chatna tur sangte an soi ho bok ani Marthang District INKHAWMPUI voisomni parukna chu konpui bangla veng ko shana November ninga achanga ni sari pathian ni mangkhan tluang taka nei zo ani District Superintendent Reverend H. C. Jacopa kai shwai na nuaya INKHAWMPUI hi man ani a pathian ni chohma INKHAWMA District Treasurer Pastor Lallawmpuii Varte chuan member boral mi pakwa te sun na hun ser amanga Bairabi bial tu Pastor Tilal Dinglian na chuan thusil rongbol na hun amang ani Pathian ni chohnu INKHAWMA INKHAWMPUI palai kumsom sari chinchung lamkal mi pahni te choimoi na hun man ani a kolasip dia kon bial tu Reverend Lalparvula hnen achangin pathian thu cha ngai thak ani bok INKHAWMPUI chung hian sarkar SOP in zai akhap awangin zai ho na nei thei ni loma se INKHAWMA piangin tharau lam hlapui an rem china zai thiam ten zaya rongbol na hun an mang chin bok ani Marthang District INKHAWMPUI hian inrin ni up District Chairman Upa VL Chafa lakai shwain ro rel INKHAWM nei ani a District Secretary Upa R Lalmal Somale District Treasurer Pastor Lallawmpuii Varte te hnen achangin report ngai thak ani Marthang District INKHAWMPUI ro rel na chuan Mizoram UPC ro rel na sangzo ka thlentur agenda engemozat an pasa Mizoram UPC Executive Chairman Upa C. Lallawmpuii INKHAWMPUI ro rel hi amanpui ani kumsani somni pahni Marthang District INKHAWMPUI chu kolasi venglai biala man ani ang Manipur District INKHAWMPUI saikot biala nga chu November ninga achanga ni sari chung khan saikot ko shan biak ina man ani INKHAWMPUI chung hian District Superintendent Pastor Lalnunzaman pathian biak INKHAWM akai shwaya tharaulam hlanen revival borak chatak manchin ani a Imphal bial tu Pastor P.C. Lallian sanga General Secretary Reverend H. C. Lallawmpuii le ATI Lecturer Reverend H.D. Vanal Engmoy aten thusil rongbol na hun an manga unaw nu lalmudikin zaya rongbol na hun amang chin bok pathian ni chohma INKHAWMA Churachandpur bial tu Pastor Alex Thangro lianan boral tate son na hun ser amanga District chunga tirko te chu General Secretary Reverend H. C. Lallawmpuii seminar anei pui bok Manipur District INKHAWMPUI ro rel hi November ni ruk inrin ni khan District Chairman Upa Lalwulian kai shwai na nuaya nei ani boka kumsang ni somni pahni Manipur District INKHAWMPUI chu Imphal biala an ngat kumsang ni somni pahni chunga member lalu tamber bial hnena loman pek le ni se ti te General Assembly a thlen tu rot na chen khat de kumsang ni somni pahni budget te chu ro rel langsar zwal te an ni
Manipur District INKHAWMPUI hian Imphal BIAL Elphai Kotmuna Voluntary Missionary Tirko Marshal S Mangmin thanga chu district minga chanpui na hlan ani mual vai phei hmuna ti dam rongbol na nei mek unaw nu lal nun ne mi le Imphal BIAL voluntary a rongbol Tirko Marshal Mangmin thang te chu General Headquarters Relief Fund atangin chomdol na thilpek General Secretary Reverend H.C. Lallawmpuii a hlan bok Manipur District INKHAWMPUI hian district in alorel to angin Pastor BIAL zinga mithar lom lu tamber Churachandpur BIAL tehne na lompui na thilpek hlan ani a Churachandpur BIAL hian INKHAWMPUI le INKHAWMPUI inkara mithar som paruk Mizoram UPC a lomlu anni North Bengal Field Conference boili na twang taka manzo ani North Bengal Field ta kaushan som te chuan November nili achanga ni ruk chung khan Dangapara muna Field Conference an manga palai zahni vel an kalkhom North Bengal Field Conference hi Area Supervisor Pastor Andrew Singh Sonte Kolkata Field achangin Pastor Vandal Chama te chung kwa Sikkim Field achangin Pastor Lallawmpuii vai phei te chung kwa le Guwahati Field achangin Tirko Laldin Sanga te nen member chahnem ngai engemaw zatin an hmanpuia an hnen achang hian pathian thu cha ngai thak ni in tharau lam borak nung tak nen hlim takin hun an hmanga lalpai swa mingin mi pahni baptisma chantir an ni bok Conference man ani theinan hian North Bengal Field te chuan General Headquarters achangin chanpui na sum an don ba ka pu si laram sanga Government Complex le upa min chung nunga veng hui te chung kwa chuan poisa an pe boka North Bengal Field te an chunga an lom hle ani Ramthar District Conference boisom pakhat na chu Barak Valley BIAL an khasua Mizoram UPC biak ina November ninga achanga nisari chung khan nei ani a Mizoram UPC General Superintendent Reverend C. Lallawmpuii ahmanpui INKHAWMPUI chung hian pathian biak inkhoma tirko laram zuala mualian NC Hills BIAL te Pastor Arlal Nunthara Shillong BIAL Pastor le Mizoram UPC General Superintendent Reverend C. Lallawmpuii ten thushil rongbol na hun an manga pathian ni chohma a General Superintendent hian member boral te sudna hun ser a manga pathian ni chohnu inkhoma bazar BIAL tu Reverend Gospel Thangan Sacrament rongbol na nein hun a mangbok Ramthar District INKHAWMPUI rorel inkhom chu niruk inrin ni a District Chairman Upa Zang Kholen kai shwai na hnuaya nei ani a kumsang ni somni pahni District INKHAWMPUI chu Shillong BIAL nga ani INKHAWMPUI chung hian unaw nu mi vanal syati unaw pa sin lunga unaw nu bola chaite unaw nu elina chaite le unaw pa amita ten zaya rongbolin hun an manga pathian ni tlaya Pastor W.A. Men thanga Barak Valley BIAL tu chuan lalpai swa mingin mi pathum baptisma achantir bok ani INKHAWMPUI achia hnu a thochan ni khan unaw pa lal hing lovate chung kwa in pathian hne na lom thu soin roibuat sai ani a INKHAWMPUI palai te po cham chhun zomin General Superintendent Reverend C. Lallawmpuii le Bazar BIAL tu Reverend Gospel Thanga ten thushil rongbol na hun an mang ani lom thu soi INKHAWM hi pathian tharau ompui na hnuaya hlim takin an mang ani Tripura District INKHAWMPUI po November ninga achanga ni sari chung khan dar choi ko shana man ani a Southern Zone Area Secretary Reverend Ngur Thanpa Rasai Lovin an District INKHAWMPUI hi manpuin INKHAWMPUI chung hian thushil rongbol na hun amang Tripura District INKHAWMPUI rorel na chuan General Headquarters Office achanga circular lo thleng te chu District Supervisor in Kokborok chonga letin athondar chinang ti le Executive Committee le General Assembly athlen tur thil chen khatte an rela kumsang ni somni pahni budget an passbook kumsang ni somni pahni Tripura District INKHAWMPUI chu Kanchanpur BIAL man ani ang BIAL chung rongbol na lo ngai thak chunzom ila Ruantlang BIAL Sunday School Department INKHAWMPUI tlwang taka nei zo ani November ni ruk inrin ni khan Ruantlang kaushan biak ina INKHAWMPUI voisomni panga na hi man ani a kumin hian chileng awangin inti siak na telovin rorel inkhom chau nei ani Ruantlang BIAL Sunday School Department INKHAWMPUI rorel na a hian an BIAL chung malak na turpoi mo tak an soi hova BIAL huwa pa Sunday School Seminar le Revival Program buat sai tum ani a General Sunday School Department achanga ngen na inkhom na a Bible le hlabu ken war ni se ti chu BIAL chunga war le zwala malak zui ni se antibok kumsani somni pahni BIAL Sunday School INKHAWMPUI chu mail book ko shana an ngat ani
ruan tlang bial tu pastor HL biak thlunan October ni somthum pakhat pathian ni khan zotlang ko shan atloa naw hlan rongbol na buat sain naw pahni hlan anni champhai biala mithar panga lomlu anni November ni sarai pathian ni khan champhai biala zote ko shana mithar lomlu anni a kaushan chairman upa VL munmoyan kaushan dang achangin heng mi panga te hi Mizoram UPC a alom lut ani Mamit biala po ni sari pathian ni khan mithar panga senglu anni a bial tu pastor pilal ro thangan dam diai preaching station a loi turin heng mi panga te hi Mizoram UPC a alom lut dam dia ya hian Khotlang district chuan tirko zai onel ram nga ya chu rongbol turin ada mek ani khobung bial vaphai ko shana bial tu pastor Andrew la Zealand pathian ni kalta khan rong abola kaushan dang achangin mithar pakhat Mizoram UPC a alom lut bial tu pastor hian baptisma le nauhlan rongbol na ane ngalbok ni sari pathian ni zan inkhom bana khobung bial tu pastor le vaphai ko shan shwai tu te chuan Myanmar achanga ratlan te da khom na a thamwan na thu cha te soin pathian thu shilin rong an bola ratlan te hian an lo lom hle ani cholmun bial government complex ko shana mithar pasari lomlu anni November ni sari pathian ni zan khan kaushan chairman upa silal rin thangan mithar te hi lomlutin lomlu zinga mipali te hi kaushan dang anni a Mizoram UPC member ni sa mundang achanga pemlut pathum an ombok Chatlang bial committee November ni sari pathian ni chohnu a Ramlun Sports Complex Bengthang kaushan biak ina thukhom chuan Ramlun Sports Complex Bengthanga biak in sak mek chhunzom dan tur an ngai to a bial chomi pui te hne na financial appeal nei an rel BIAL committee hi BIAL to Reverend B. Kap Moyale Planning and Financial Board Chairman Upalal Zirlian aten antel pui ani. Na thial BIAL Sunday School po in Chilenga wanga ruat lok anga INKHAWMPUI an nei thei lo nuwa November ni sari pathian ni khan chan mari kaushan biak ina INKHAWMPUI an manga pathian ni chohma a BIAL to pastor Kezoram chan thangan thushil rongbol na hun a manga chonhulama ro rel INKHAWM nei ani kumsang ni somni pahni BIAL Sunday School INKHAWMPUI chu electric kaushana nga ani a BIAL huapa junior department le achung lamte puala doctrinal day camp nei pui tura rel ani a kumsang ni somni pahni budget ra manfel ani bok aibok BIAL PYD shwai tu te chukhom chuan November ni som paru zir top ni zana mualung thukhwa a thuthlung puan chwana nei anrel lungsen BIAL ze tet muna po ni sari pathian ni zan khan kaushan dang achangin mithar pahni tirkolerin dika hauzel chuan Mizoram UPC a alom lut bok ole khatizong kha tungkar chunga Mizoram UPC rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thak ho thei te chu ani e